Pleno Huñunakuypim iskay chunka constitucional mañakuykunata botanapaq sahirunku. Kunan pachapaqmi kikin Tribunal Constitucional wasipi audienciata hispirachinku. Hinallataq internet nintakama. Audienciapim magistradukuna uyarikunku abogadukuna parimarisqanta. Wakinmi kikin tribunal pirimarikun. Wakinñataqmi Zoom sutichasqa likantakama. Hina hawanmanmi tumpaq hinallataq amachaq abogadukunata magistradukunata pupaykunku. Allin tantiayman chayanankupaq. Pleno Huñunakuypim botanapaq sahirunku chunka amparo mañakuykunata. Chunka habeas corpus mañakuykunatawan. Wawra. Hinallataq Lima llaqtakunamanta chayachimusqankuta. Pleno Huñunakuypim tinkuranakunku magistrado Augusto Ferrero Costa Umallig, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cartich magistradukuna. Audienciatam hawarachimuniku Tribunal Constitucional Televisión Ninta, hinallataq Internet likakunapi.